Бержигестәхпитигер ис кере эйгетин үгүс хайысхатыттан ылсан аяр тотар киһинен Виктория Дьяконова болар. Кини маңнай ута байынын үлүһүйен саптан үгүс сиедерей симэхтери аян тахарбыта. Маны серге быысабайдыр оғыруа аньяр. Бу көрөр хартыналар быт эми Виктория Аркадьевна илитин сылаһыгар бигенен көнсерин көрбүттере. Бу картинаны мен журналга көрөм мен хөбүлә токтабытым. Онуттан сразу кадере бисенен орбу кийден токтабытым. Окна макиник кырете. Бачык ерете. Олин бу мантанламын манна эби халган орын бе токтан беттим. Кос бышап калан беттим. Онтон манда кухун таккан келбите. Онуттан манатан хин түргөн хасты коңолбутум. Балтыра егин икки күрдүүнө. Егинен бу натюрморту улак оркаттан мечтайды дачыбын. Оңолбу кейдемен. Онуттан ылсаммын олак биле кара бүтөр жер олак токтоп бакка деп күрдүк. Үлелебит. Бу оттоттан хагалан бараңын маныга эргиен бара турган. Эмиеттен бу буланы биле бәте оюлагат. Ол хин онтунусын биле токтан орогон. Онуттан биле оғыротун бартын келбешигес оғыруа кенен мынари хейдерей болдун жемин оңорбутум. Енатын басан матавайынан хаалан испитим тедер матавайда. Онтан кадere борстой бакырдыкту жаханамын ите. Улистяшейдеринен кенамын. Виктория Аркадьевна отчетоғыта Орджоникидзевскай районуттан таттарылақ, идетинен акушер-гинеколог. Кергенинен Владимир Алексеевичтин бержигестәқ қолық суйбуттара номно отут сыл болла. Ол кемтенила иккен улустағы кин балыхаға тахарылақты көлеләйтілер. Үс кыталык кыз бир хотой уол оғолор төлкөлөрүн түстәбиттере. Билигин бары үрдүк үйрәхтә хөлө үйүгер сылжар жон. Эбәлә қәһәс үрәхтерин ымылара сиеттер ужор утумын салғылар. Үс кыз тахпын, үйен кракаралан жаргыралар, улахан кыз бышапканнан жаргыра. Орта кыз бәйті төн истенер, екі оларда, оларғар еген таңыз тегер бәйті. Оны кыра кыз боланы біліңе кәм сүрәйінен білі брошкалары дегелерді. Оны брошка бысапкалыр. Үс кыз сен нәқпен, екі ол сен нәқпен. Онытан кыргыттар, хен ескі хыстықтарын бағаралар. Интеллигейлер. Onun için ulatın saklanırken ki öğretiydi vallahi. Beylergerden adı bolu. Виктория Аркадьевна билингите желехтерин бука барыларын жин традиционный мохоннах сахалы таңас деген Симир бағалах.